zgrade imaju parkirani ispred auta. Sad će izaći. Hajde, eto mi za 2 minute. Znači da počinje jedno. Ja, hajde da. Pečenje nego. Evo ti jedno pečenje. I Šanka, tebi Bog posla. Taman smo našli. Merhaba Ali, Kako se sela? Assalamu alaikum, eto tako bi uvod videa, možda ste već pretpostavili. Sad idemo, Efendi prvo, zašto prošli put nismo ga uspjeli uhvatiti, sad idemo prvo Efendi. Prošli put smo mi snimali video. Halal. Ranka, ja inače Ramizam, bude svaki petak ispred džamije policija, traži pomoć. Aha, i evo mi smo prošli put snimali video i jedna žena je se javila Hafizu gledajući ovaj naš video i rekla da joj se to svidjelo i da bi ona voljela i željela da mi podijelimo ovakvu akiku koju ona uplati na njeno ime. Tako da sela maksuzile za tu žene jer će opet gledati ovaj video. A evo mi smo na zadatku. Ja boga mi mogu reći da sam se danas pofino umorila. Nisam vidjela nekog posla ko što znam nekad i vidjeti, ali sam se stvarno nešto raskloni. Jutro sam išla ja i 2 puta sam išla u Zenicu. Imamo ovdje zgrade? Ja ovdje mi od Rivuš imamo zgrade i sad smo našli Efendi ovdje iz Rivuše da donesemo, prošli put smo ga zaboravili. Koga? Šta? Šta smo zaboravili? Aha, ovog hođu, nismo zaboravili. Nismo zaboravili, ću ovdje dolazio na akšan, bio akšan. Ja, nismo ga našli. Babi. Ajde, Bolanze, da auto čeka. Jesam burli čovjek ne svira, on nikad. A da on čeka, on bi onda svirao, da govorio bi, hajde, raspričao se se. Zeda, čeka ovaj čiko. Čeka ovaj čovjek otkad ikad. Hajde. Ja kažem sad, ovdje govorim, rekao... Ko će Efendi tamo? Rekao još sam burli, rekao čovjek, do sad bi neko svirao 100 puta. Pa Efendi će po tu Efendi da vidi. Tek sam sad saznala. A ja otvara prozor. A mahnuo sam ja njemu na reku minuta samo da istovarim pečenje. A gdje dole ideš? Evo imamo ovamo Nerku, evo kad smo krenuli džema od Rivuša, da sad i Nerka koji je inače ovdje u džematskom odboru. Hoćemo ovdje ženu? Ajde daj ovo ženu, čekaj. Misliš da bi prihvatila? Što neće? Onako, sad ti je znaš. Ne znam. Salam alejkum, može li jedno pečenje od nas? Bila je jedna kika, pa eto, vama na faka. Ne znam uopće ženu, nisam nikad vidio. Nisam vam nikad išla. Njena na faka, evo danas imamo dvoje, naručeni, ne naručeni, mislim. Ja, ne naručeni. Kako se ovaj dio zove? Najviše voli kad bi tako podijelio polovinu ako mi hoću. Jel? Kako se ovaj dio zove? Ne znam tačno naziv ulice, ali mi smo ga prozvali prema Sabi jer smo ovam jedino Sabi prije išli, a Sabo, Cvjećari, Dženo, oni su ovamo. Evo ovdje živi. Visočka se zove ulica. Jes, Visočka, evo ovdje je Dženo, Sabo i ekipa. Viš mogu smo njima dati pečenje. Trebamo njima da sad ćemo. Da vidim samo. Ja gledam me njegov sin, nije Muhammed već... Mensur, kako? Nije, Muhammed mu je starija, onaj mlađi što mene gleda i prati, ja ti ne mogu se sjetiti ovog imena. Svaki put se sretnemo u džani, se lajimo i vidimo. Ali što nama cvijeće donio, palmu? Njegov sin, ja, ima dvojici sinova. Nerko od Rivuša, ne znam gdje živi Nerko. Ovdje. Ja ovdje sada hoće asfaltirati. Još trebao dati jasku i njegovu osu. Ali ti sad možeš ovdje izaći. Zare, zatvor tu. Zatvor prozor. Tako. Ja sam sve pripremio. Kako, ha? Bedra Hanuma nam, jel da u englesku? Što ti kod ženje kapije gleda u automatizmu, znaš, ruka što zatvara, znaš, nije ono klizna ako kod nas već na dugme, ali na stranu, znaš.
plastenike, 1, 2. A to su cvečara orhideja i orhideja, kamelija i kako se zove od Medine? Orhideja, kamelija i... Pa kamelija? Nije, nije, cvjetna čarolija M koja nije. 3 cvjećare imaju 3 djece, to sam 2, sin, čerka i otac. Ajde, on to ovdje. Gdje će tam? Pa gdje ti ode tam ljudima? Ha? Gdje ti ode tamo u garažu? Tu im ulaz. Imaju unutra vrata, fino, razumiješ, sve uređeno. Pošto je gore ono... Pošto je gore drugi sprat, on se imaju tu ulaz. Sve razmiješ unutra, prava vrata. Kuda odem u garažu, uče naša lanca. Ne, znam da im je tamo ulaz. Jer gore mu je mama, ovdje je lijevo, ne znam da je... Budjansim, brat mu Budjansim, jel da? Vidiš što ti izlaziš, dragi, jel? Moglo bi ja sam malo čopiti, ukrećemo. Ko je sljedeći? Ima gore komšija, Ređa. Aha, Ređa. Ima kao da va Fadi su prošli. Ređa ima Latif. Ja, i Latif, jes. Mislim, nemamo sad određeno će oko nam padne. Ko mi nismo već prošli puta na prilike. Sam znao ćemo baš doći, čubo sam zraći još. A to? Jel da? Kako je pečenje tu? Dobro. Nema mirisa. Rekao je Meša, kaže da je odlično. Nema mirisa. Čuo sam došli na gore rođama. Sam bila prejel srećaša. Je. Ajde, odne. Voliš i ti janjetinu? Sad si zdjelo medika probala. Ja znam. Sve često gdje živi? Znam da ne ide se desno, ide se lijevo kad dođeš na Noračvanje. Zavoliš pečenje snimajuće vide. Neko je rekao da si našmigao pečenje kako jedeš. Jesam, moram sad odnijet klopće, našmigao sam sromam babu. Našmigao sam, rekao sam slijeć puštio, nije, pušto sam ti našmigao. A neko te je sreo još na Peru pa ti je nešto govorio. Pa to je to. Aha. To je to. Pa jesu, ali vidiš da si se zamastio, te da me razumira. Narodu. Jeste ono malo. Pa stvarno ako imate nekog da se baš voli kad nam ovako se potrepi nekad. Imao sam daleko sad da ja moram. Ja. Pa ja to. Ovdje komšilku. Vidiš kako mi zalazimo ovo, ne znam kad bi zašli da nema ovog pečenja, vi gore zastave Bosne. Nešto volim vidjeti ovako da se viori. Ona ti je prljava vaša frša. Ja prodaju se ovdje zemljišta od Harna. 130.000. Ti sve znaš i cijenu i... 2 druma. Pa nije skupo. Gdje nije skupo? Sama zemlja nije napore puta. Šalal Harna, jel? Pa ima onaj put. Nije pored glavnog puta. Pa dobro, šta je ono dole Siđan glavni put? Nije ništa spolno, već sam 130.000. Za Novjetli, ja. Sad na ovu sam mislila da idemo lijevo. Na ovom Račvanju lijevo. Podijeli ti ovdje, znaš ove ljude? Znam, radio, znam fasad, bio kod neće radio, sad ne znam gdje radi. Vidim gori, kaže, znam čim je došao Čajlak da će mi šta da dijeliti. Radio kao taksista. Jedino onog brata mu ne znam, ko da sam ga viđao ga ne znam. Možda ljudi ne. Ali eto njihova napaka. Jes, baš je lijepo kad ovako ne nada na neko, baš sudbinski dobije. Mislim i ovi se ne nadaju jer ne znaju. Ja, pa i tebi on ne slučajno ti sad naumpalo. To kažem, baš je sudbinski. Ja, ali ovo pogotovo što sretno. I nama se iznenadi. Mazari. Voli. Mama. Jeste. A htjela izađa se po selanu s profesora. Znaš ti profesora Ribu, jel? Pa predavao me srednje. Vjeronauku, jel? Ali nije sam prva 2 razreda.
Ako sjećate mu se, gdje vas djece, kaže, ne sjeća, nisam toliko zaboran. Pa dobro, koliko naroda prođe, ono, djeci. A dobro, koliko te učio, 4 godine? Ma 2 godine, sam prvi i drugi. Dobro, onda ima pamet. Pa dobro, jel? Pa dobro, ja sam uvijek bila jedna učenica koja se zapamti. Vidimo se. Aj, vrati se, Zara izlazi. Njemu smo dali. Viš, ovdje se komšiluku pazi, ono. Što mogu žen što radi, ono. Prođe sve. Aj, zatvori to, Zarija. Zatvori. Zarija. Koliko će ima pečenja da vidim? Tu zatvori samo, Zari, prođe. Čekaj da vidimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Samo 6 još. Razdijeli smo mi to začas. Nisam brzo, ha? Sve ovdje malo driguša ošlo. Ja, pa eto tako se... Pazi prste, Zarija. Super. Moramo to u klopću zaboraviti. Dobro smo moram klopće, hajmo klopće. Pa te, hajmo usput odmah tu mređi i Latifu i u klopće i to je to. A šta do klopća srednjem nekog? Pa ja. A ja već smo rekli Latif taj ređi. A trebaš ređi odnijeti ono isto. Ajde, dobro. Ajde. Idem ovom ulicom, ovom se ulicom ide i Amili. Amili, a? Kako sam sad prezio? Crnac. Crnac, ja da je crncija, da. Ja se djevajca. Jele? Ja sam ovdje, ja. Znam da ima ovdje još nisam neki crnac. sigurna, mislim, evo je ovdje, evo. Čuvaj. A ne, nije. Kako se ne sjećam? Nisam ni ovdje. Aj, kako se sjetiš? Ja. Evo ovdje da je. A jesu, oni su tamo. Ovo bi se ima nastrašnice za Sad svoj tamo. kamp. Jes dobro ovo stvar, ono, viš, ne može. Mogu si ti nako kod nas. Jo, gledaj kako fino tamo zategu. Nije postavio. Oj, cuka. Cuka. Idemo dalje. Eto da ne bude da se udrivušu, nešto malo i rasputovaći, ovdje uvijek je zeznuto kad se neko uključuje. Ne vidi se ovdje dole. Evo Latif i naš Migdad, Jesu ovdje. zadnji čovjek u selu, ja mislim da je još uvijek. Kako misliš zadnji čovjek u selu? Tak se kaže kad je neko oženjen zadnji, Aha. kad nije još niko poslije njega oženjen. Aha. Inače se bavili, prodavali su ovdje i paradajz i onaj, te neki... Lati. Evo Latifa, šta ovo skrinuo Latif? Vidi telefon malo ako hoćeš. Joko, ti skrinuo traži. Lati počeo kod slatke mami. Ja, kaplance. Raskuhaj, šta ono raskuhaj glavuš? O, man lak tvrce, drago. Ne znam šta je više s tim kašljom. A vodli je doktor 2 put, ti kaševala smoki. Eto jedina smo ševala ponovili ovaj put. Zašto sam nešto trebao službeno do Ajdina, pa sam usput onaj dao. Njegovana faka. Ja, faka. Jest, ne možeš od svoje na fake pobjeći. Jest. Propisano majčinoj utrobi. Znaš koji je 3 stvari propisano majčinoj Znam. utrobi? Koji? Na zanimanje, odnosno profesija. Ja. Da li ćeš biti sretan ili nesretan. Ja. I mjesto dužina života. Na faka. Ja. Na faka je treće. Sad ne znam, to bara meni je to polemika, kao, mislim ne zalazim u Božije, ali to da li ćeš biti sretan ili nesretan, da se odmah odredi, da se život tako odvija, znaš, odmah se predodriči. Znaš kako kaže rođen takav? Pa znam, ne razumijem, ali to je znači, Bog te tako predostakla, što je se tu i kako spominjao, što nije ideš, odlučuješ kako će ti biti. Ma nije isto na faka, ti ćeš imat, čim smiješaj na faku i kapital, a na faka je koliko ćeš sad pojest i popit, ne koliko ćeš imat. Možeš imat 1000 tona mesa, ali ćeš pojest koliko ti je na faka određena na 10 kila.
To je u tome sad. Što se tiče sreće, to ne bi znao ti odgovoriti. Ali ja sam planirao, pošto babo često kad ga pitaju ljudi vezano za sudbinu, ostanem nekako nedorečen i onda uđem ja sa njim u raspravu, pokušavajući da ljudima to olakšam kako sam sebi olakšao i onda to ne završi dobro. Potimo se za vratove na laju. Sudbina je teška tema, ali bi volio jednom od prilike, ako god da ću usput ili isput objasniti kako sam ja shvatio, odnosno kako sam spoznao to oko sudbine i kako sam sebi olakšao. Jer se mnogi ljudi pitaju često što ću živjeti, što ću raditi, ako je sve sudbina ono, onda ulazi u blozu življenja života. Pa voljela bi ja to da čujem. Pa čuo smo već, pričali smo. Pa dobro, ja smo pričali onako kako. Pa eto, snimit ćemo ako god da inšallah video. Aj, se umore. Ti si danas ne radi. Ja, nedjelja, ajde. Ja bi što ne radim. Zovi privatnike radna. Ste jel smoki, evo sad i oni dijele smoki. Da nam šelam ne dade. A ja baš razmišljam rekla, niko nam ne dade smoki. Nije smoki, nako sam nižeg. Prošli put smo dobili cijenera i smoki i čokoladu. Jesi. A nisam... Nekam Nizak Gadanović, unio sam dolazio po Mermer. Zadnja 2 puta. Inače sam gore kod Nermina na prašnicama. Nešto nije mogao, pa sam ovdje ići ričao sve, mislim, porijeklom. Normalno Garanović. Prvi put će za to prizvuk. Garanović? Aha. Ne znam nikoga Garanović. Gdje mi sad dođe? Prvi put idem i ovim putem. Znam klopće ono drugi onaj put tamo. Jel da nismo ovdje išli ni za paketče ono? Nismo išli smo oko ovo jedan drugi put za klopće. Ti si veliko klopće. Da li ću nabahat ili ću morat nazvat? Pa jel on radi dole ili? Top clean, nisam dao to. Aha, evo ga. Gdje je radi juni žena? Eto ga. To što im dijete prati. Aha. Aj selam za njega. Tarka mog, Za Tarka mog, selam. Dobro je. Evo Tark, došli smo ti ispred kuće. Ja sam Tarko, ovdje je Masud jednom dolazio, njegova mama, bio mu rođendan pa sam došao ovdje da, eto, onako, poklonim ta bila ni majice i to sve, razumiješ. Tako, Masud sam došao u svom Tarku. Ja. Iako kad to prvi put život sam vidio. I eto, tad se, ovako ja često sjetim ga se i na kasi gdje mu mama radi, reknem da je čokoladi, on ponese mu Tarku, pa onda on jednom mami rekao, lizalo ono veliko, znaš, sjećaš se, da ponesem zaradi dan, tako eto, uzajamna ljubav, poštivanje. Kad ćeš se naučiti otvarati? Ako on meni kaže. I eto, podijelili smo sve, prazno. Pa još, pa nema ljubav, sve smo podijelili. Nema više. Baba. Baba ode od nje tamo, Tariku. Još meso i to je to. Ja, nema ništa više. Sve smo podijelili. Nema. Je, sve smo podijelili. Ono dole, babi. Vidiš? Dolje. Samo se nešto vrati. Eno, kuda on ide. Znači, ono te što ne objašnjava onoliko. Ona će stranjanka. Garant bi se vi znali da ste, mislim, znali za nas. A to ti je, sad sam malo bolje razjasnio. Tu živi dvojica braće i mater, jel tako? Znači, ne, trojica braće. U ovoj kući? Jest. Ja su se raspodijelile. Troje braće i materi.
I svi se kaže, paze fino. Mašala. To volim, čuš što bi jedan rekao. Još je to rekla, nije sve krva, nego jetrva, između drugi. Lijepo čut, Boga. A upoznao sam eto vidiš. A gdje trojica ulaze? A vidi, jedan dole, gore i dole. Sad mi je se tek vratilo da je to tako ovdje zajedno sve da sam punio još, razumiješ? Ja. Vidiš. Halalte. Ja. Što nismo više ponijeli. Sljedeći put kad budem dolazio ponijeću i znači ovdje treba ponijeti 2. To je isto kurban kad dijeliš. 1, 2, 3, 4 ovdje treba ponijeti. Tako mi u Arnautima kad dijelimo kurban. I materi, i bratu, i još jednom bratu i... Kod djeca kad dijelimo kurban. I znaš, jednu kuću moraš svratiš i žive, znaš, dosta odmacena kurpa isprazni, mati drago, kad sprazni, znam dole. Ne, lijepo, Bogem čit kad to funkcioniše u ovom vremenu ludila i svega ekspercionizma. Da, vidiš, mogli smo i Aliću našim prijateljima Mireli Aliću odnijeti. Jest. Eto, vidiš. Ako Bog da inšala. Sljedeći put ćemo zarijedati klopče. Jest. Nismo spomenuli da je ovo od jedne žene, evo nećemo govoriti ko je, šta je, ali uglavnom... Još sam ja rekla. Rekla si ti? Pa sve na početku. Aha, nisam slušala. Da ne gledala naš video. A rekla si? Pa ja. Nisi kad si to pričala? Pa vidjet ćeš video od mojeg sprva. Eto kako on mene sluša, on sam sluša šta će on reći, izgleda, razmišljaš. Ja. Isključio se. Eto, bacila nas je ponovo u posao. Inače, ne dijelim svaki put ja, odnosno malo i rijeđe ja dijelim. Ja opet znao podijeliti. Babo dijeli sam i ja, dijeli Fatima. Nekad i ja, ili na primjer ja nešto, sam i ja nešto, ovaj nešto, tako. Ja. A evo ovo sad drugi put za redom, da evo ja sam i ja sve dijelim. Ja, tebi da. To je to. Ti si meni najpreći. Hvala vam na gledanju. Vidimo se kuda u nekom narodnom videu. Pišite nam pitanje, malo smo jednom ovako snimiti da ne odgovaramo na pitanje. Q&A. Hajde, hajde. Možemo za Ramazan to. Eto, pa dobro, ali da imamo pitanje. Ja, još. Sad će Ramazan. Sljedeće sedmice. Ja, može. Eto, hvala vam na gledanju i like.